Reka nongere basuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho aho muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Burundi igihugu cya Tanzania namwe rero kandi mukunze kutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu muri mu bihugu bitandukanye hakurya y'amazi magari mu Bufaransa mu Bubiligi mu Bwongereza Ubudage Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada mwese ndabaha ikaze. Ni inkuru navuga ko ari inkuru itunguranye ariko kandi inababaje ku banyarwanda muri rusange. Biravugwa ko hari abasirikare batatu ba RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda baba biciwe mu mirwano ikomeye cyane mu gihugu cya Mozambique. Hari amakuru yose kuri operation ndayafite yose gatanu kuri gatanu ariko mbere gato yuko yagarukaho nyirizina reka mbanze babwire ko mu makuru mu buryo bw'inshamake amakuru aravuga yuko mu gihugu cy'Ubufaransa umuyobozi w'inzu ndangamurage ya Louvre yeguye nyuma y'ubujura bwibasiye. Yitwa Laurence Descartes wari umuyobozi mukuru w'inzu ndangamurage ya Louvre i Paris mu Faransa yeguye nyuma y'ibibazo byinshi cyane byayibasiye birimo rero n'ubujura bwabaye mu Kwakira 25. Makuru dukesha France 24 avuga ko kwa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026 Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yashyikirijwe ubwegure bwa Laurence Descartes ndetse ahita abwemeza. Macron yavuze ko kwegura kwa Laurence Descartes kwari gukwiriye kandi kuje ati mu gihe iyi nzu ndangamurage ya mbere nini ku isi ikeneye gutuza ndetse no kongera kandi gutekereza ku nshingano zayo. Descartes yeguye yaramaze iminsi ku gitutu yatangiye kandi mu Kwakira 25 ubwo inzu ndangamurage kandi basirwaga n'ubujura bwasize yibwemo ibifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari Amerika. N'ubujura bwagaragaye ko bwaturutse ku burangare no gutita ku ikoranabuhanga ryashyiriweho gucunga umutekano w'inzu. Ubujura kandi bwakurikiwe n'imyigaragambyo y'abakozi b'inzu ndangamurage bavuga ko bishyurwa amafaranga menshi nako make kandi bagafatwa nabi ibyateye gufunga ndetse no guhagarika ibikorwa bya hato na hato. Mu bindi bibazo byatumye Descartes Laurence ajya ku gitutu n'amatike y'amahimbano yarasigaye akorwa ku bwinshi ndetse no kuba inzu ndangamurage yaragiye kandi iva kubera kudasanwa. Abagenzuzi b'imari ya leta baje bagaragaza ko iyi nzu ndangamurage kandi itanga amafaranga menshi mu kugura imitako n'ibindi bihangano nyamara ayo ishyira mu bikorwa byo kwicungira umutekano ndetse no kuyivugurura ari make. Laurence Descartes yeguye mu gihe kandi hari umushinga mugari wo kuvugura inzu ndangamurage bitezwe ko ushobora kandi kumara imyaka 10 ugatwara ari hagati ya miliyoni 826 z'amadolari Amerika na miliyoni 944 z'amadolari Amerika. Yari umuyobozi wayo kuva muri Nzeri 2021. Hanyuma rero reka mabwire ko witwa Trump yongeye gushyira intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muzo yahagaritse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kandi gushyira intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muzo yahagaritse hirya no hino ku isi. Mu ijambo yagejije ku banyamerika ku 24 Gashyantare 2026 Trump yavuze ko yashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu kuva yajya ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize anahagarika kandi intambara 8. Yagize ati nahagaritse intambara 8 muri Cambodia ati bishimishije se. Cambodia na Thailand, Pakistan, Ubuhinde yashoboraga kandi kuba intambara y'intwaro kirimbuzi. Abantu miliyoni 35 bavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Pakistan yari gupfa iyo ntagoboka. Hanyuma Trump yavuze ko yahagaritse kandi intambara ya Kosovo na Serbia, iya Israel na Iran, iya Kongo n'u Rwanda. Birumvikana intambara yo muri Gaza ikomeje kandi ku muvuduko muke kandi ndagira ngo nshimire Steve Witkoff na Jared Kushner ku bufasha bwanyu. Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner bavugwa na Trump n'intumwa ze mu biganiro bihuza impande zashyamiranye murasirazuba bwo hagati. Bagize kandi uruhare mu biganiro bihagarika imirwano y'urudaca mu ntara ya Gaza. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyiye amasezerano y'amahoro i Washington byemeranya gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zombi zibangamiye murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibitero bikomeje kugabwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze kandi iminsi riga bitero ku birindiro bya M23 iby'umutwe witwaje intwaro wa MLTP twirwaneho ugenzura komine Minembwe ndetse no ku basivili. Kimwe mu bitero bifatwa nk'ubushotoranyi bukomeye kinaca amarenga ko nta gahunda ihari yo kubahiriza gahenge nicyo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye muri centre ya Rwaya igenzurwa na AFC-23 mu rukera rwo ku 24 Gashyantare 2026 zifashishije drone. Ndetse binavuga ko umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yaguye muri iki gitero.
Ikaze rero muri aya makuru yacu akomeje kugenda agarukwaho. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Mozambique hari inkuru ihava ivuga yuko abasirikare batatu ba RDF babiciwe mu mirwano ikaze i Mochomia. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique ataremezwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa kabiri habaye imirwano ikaze yarimo ingabo z'u Rwanda, ingabo za Mozambique ndetse n'abagize umutwe uzwi nka Local Defense ugerageza kandi kwirukana leta ya Kisilamu mu midugudu ikikije umuhanda w'igihugu nimero 380 380 ahagabwe igitero ku cyumweru ku modoka zari zerekejwe n'abasirikare. Amakuru aturuka muri ako gace kandi avuga ko imirwano yabereye hagati y'imidugudu ya Nova Zambezia na Vi Congresso mu karere ka Mochomia. Ingabo za leta zirashaka kandi kongera kugenzura ako gace ndetse no gufungura umuhanda wafunzwe kuva ku cyumweru haba icyo gitero cyagabwe ku modoka zari ziherekejwe. Amakuru aturuka mu gisirikare mu mujyi wa Mochomia avuga ko imirwano yo kuri wa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026 yahitanye abantu benshi, abandi barakomereka ku mpande zombi. Amakuru avuga ko mu bapfuye harimo nibura abasirikare batatu b'u Rwanda. Ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho bivuga ko byatangiye nyuma y'igitero cyo ku 22 Gashyantare cyahagaritse urujya n'uruza ku muhanda wa Mochomia Ose. Hanyuma umwe mu batanze kandi amakuru yagize ati zimwe modoka zari mu ruhererekane rw'imodoka zaheze mu nzira, zimwe zifite amapine yatobotse. Kuva haba kandi igitero cyo ku cyumweru bivuga ko havuzwe imirwano ya hato na hato muri ako gace, ariko imirwano yo kuwa kabiri yasobanuwe ko yari ikomeye cyane kuruta iyabaye ku cyumweru ndetse no kuwa mbere. Amakuru aturuka kandi mu kigo nderabuzima cya Mochomia yageze ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri ushize ku kinyamakuru Mozambique Times dukesha inkuru avuga ko iki kigo nderabuzima cyakiriye abantu benshi cyane bakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Vi Congresso, ariko ntabwo cyemeje ko hageze imirambo y'abasirikare bapfuye. Amakuru akomeza avuga ko ingabo z'u Rwanda zifite amavuriro yazo zivuriramo abakomeretse. Umuforomokazi ukorera mu kigo nderabuzima cya Mochomia yagize ati dufite amakuru avuga ko abasirikare b'u Rwanda basize ubuzima mu mirwano y'uyu munsi ndetse no ku bitaro. Ku giti cyanjye ati nabonye umwe mu bagize umutwe wa polisi ya Mozambique ushinzwe kurwanya imyivumatanyo arimo kuvurwa. Yari afite isasu ati mu mubiri ati dashobora kuvanwamo kandi azimurirwa ipemba. Amakuru aturuka ku musirikare wari mu baherekeje izo modoka zagabweho igitero ku cyumweru yabwiye Mozambique Times ko nyuma y'igico hakurikiyeho imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba n'ingabo z'u Rwanda mu gihe kandi cy'amasaha menshi, mu gihe abagenzi bataye imodoka barahunga. Bivuga ko abantu benshi cyane yaba abasivili ndetse n'abasirikare bakikijwe n'ingabo z'u Rwanda bamaze kujyanwa mu bitaro byo mu cyaro mujyi wa Mweda ahari n'ubuyobozi bw'ingabo mu majyaruguru, mu gihe kandi hari hagitegerejwe ko izindi ngabo zigera aho byabereye. Inyeshyamba zasahuye ibicuruzwa byari mu makamyo yaguye mu gico cy'inyeshyamba. Undi watanze kandi amakuru yagize ati mu modoka ati harimo amakamyo abiri yanditseho Mangas, ni umucuruzi Isa Nero ukomoka muri Mochomia muri Mosimboa de Praia. Indi kamyo kandi yari umucuruzi witwa Musa Daima ukomoka Inangade, yose yarasahuwe arezwa. Nk'uko kandi amakuru aturuka mu gisirikare abitangaza, agace ka Vi Congresso karimo udutsiko tumwe tw'inyeshyamba dukusanya imisoro itemewe ku bakoresha uyu muhanda N380 mu rwego rwo gutera inkunga ibikorwa byabo. Igitero gikomeye kandi giheruka cyabereye muri ako gace n'ubundi mu Kuboza. Twagerageje ati kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kivuga kuri amakuru, ariko umuvugizi wa RDF atubwira ko agiye gukurikirana amakuru aza kuza kubitangaza. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko u Rwanda rwakiriye abanyarwanda bagera kuri 32 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Ku 24 Gashyantare 2026 u Rwanda rwakira abandi banyarwanda 32 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na 31 bo mu miryango yabo. Abanyarwanda boherejwe kandi ishami ry'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Bakiriwe mu kigo cya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi gerereye i Mutobo mu karere ka Musonze kugira ngo bahabwe amahugurwa mbere y'igihe gito azabafasha kandi kubana neza n'abandi banyarwanda no kwiteza imbere. Inyandiko ya MONUSCO igaragaza ko abarwanyi barimo abahoze mu mutwe w'iterabwoba FDLR bakoreraga mu bice bitandukanye aho muri CNRD ndetse na Nyatura CMC, imitwe yose kandi ihuzwa n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Abarwanyi batashye biganjemo urubyiruko kuko abenshi bafite imyaka iri hagati ya 18 na 30. Umukuru muri bo rero n'umugore witwa Odeta
wabaga mu mutwe w'abarwanyi badasanzwe wa FDLR uzwi nka CLAP, akaba kandi afite imyaka 53 y'amavuko. MONUSCO igaragaza ko abarwanyi batashye barimo abagore barenze 10 n'umwana umwe warwaniraga muri Nyatura CMC. Abo mu miryango kandi yabo batashye n'abana bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 11 ndetse n'umwe. Hanyuma rero iyi komisiyo kandi yo gusubiza mu buzima busanzwe igaragaza ko kuva muri 2001 kugeza mu Ukwakira 2025 u Rwanda rwakiriye abarwanyi bagera ku 12,602 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano basubizwa mu buzima busanzwe. Nubwo u Rwanda rugaragaza ko rwiteguye kandi kwakira bemera kuramika intwaro, leta ya RDC ikora ibishoboka byose kugira ngo badataha. FDLR yo yiyemerera ko igifiteyo abarwanyi benshi cyane kandi ko biteguye kandi gukomeza kurwana. Muri Kamena 2025 umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga atangaje ko abarwanyi ba FDLR babarirwa hagati y'7,000 kandi ko bivanga n'abaturage iyo bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero. Icyo rero biba bikomeza kugenda abivugwa tube n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga Paul Kagame, Perezida Felix Tshisekedi, ndetse hakaba hari n'ibindi biganiro byakomezaga guhuza M23 ndetse na leta ya Congo byaberaga i Doha mu gihugu cya Qatar. Uyu munsi bisa nkaho leta ya Congo yabyikuyemo ndetse itangira gushyira imbaraga mu bindi biganiro bifitweho ijambo n'uwitwa Joao Manuel Gonçalves Lourenço w'igihugu cya Angola. Mbere gato yuko ngaruka kuri iri tangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bundi bw'incamake mu gihugu cya Uganda uwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana ya pop mu gihugu cya Uganda, biravuga yuko adakozwa ibyo kumvikana leta ya Uganda ngo ave mu bwisho. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ntakozwa ibyo kumvikana nabwo kugira ngo ave mu bwisho amazemo igihe kirenga ukwezi. Uyu munyapolitike wamenyekanye nka Bobi Wine ari mu bwisho kuva tariki ya 15 Mutarama 2026 ubwo muri Uganda hari hamaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Bobi Wine ntiyemera imigendekere y'aya matora n'insinzi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, avuga ko inzego z'umutekano ziri kumushakisha kugira ngo zimugirire nabi, bityo ko ariyo mpamvu akiri mu bwisho. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Channel 4 yo mu Bwongereza, Bobi Wine yatangaje ko azava mu bwisho igihe azabona ari ngombwa kugira ngo leta imukorere icyo ishaka. Umunyamakuru ati abantu bari kuvuga ko utahora mu bwisho, iki ni igihe cyo kuganira Museveni, ni ukuvuga perezida watuye mu gihugu cya Uganda yewe n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba uyoboye ingabo. Ibyo ubivuga iki? Bobi Wine yasubije ko abaganira ari abafite ubwisanzure, asobanura ko we bitashoboka kuko bisa naho akandagiwe ku ijosi. Ati ntiwaganira n'umuntu ugukandagiye ku ijosi ngo uvuge uti noneho reka tuganire. Abantu bisanzuye nibo baganira, ibyo nibyo rero byaba ari ibiganiro bisobanutse. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko Perezida Kaguta Museveni yatsinze amatora ku majwi 71.65%. Bobi Wine agira 28.72%. Hanyuma Perezida Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine yashinje abanyaburayi gushaka kumukura ku butegetsi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abo mu burengerazuba bw'isi bakomeje kumuhatira gutegura amatora nk'uburyo bwo gushaka kumukura ku butegetsi. Zelensky yashinje abanyaburayi n'abanyamerika gushaka kumukura ku butegetsi. Mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko gutegura amatora ari ingenzi, ariko ashimangira ko ari ibindi bibazo bigomba kandi kubanza gukemurwa, birimo impunzi ibihumbi z'abanya-Ukraine zigomba gucyurwa, kwisubiza ubutaka bwa Ukraine bugenzurwa n'Uburusiya. Yakomeje kandi avuga ko kugeza ubu yibaza niba abashaka ko ategura amatora babikorana urukundo cyangwa se ari umugambi wo kumwikiza. Ati nabwiye abafatanyabikorwa bacu ko hari ikintu bakwiriye kandi gufata umwanzuro, murashaka kunkura ku butegetsi cyangwa se murashaka amatora. Manda ya Zelensky nka perezida yarangiye muri Gicurasi 24, gusa yanze gutegura amatora kuko igihugu cye kiri mu ntambara n'Uburusiya. Kuva manda za Zelensky kandi yararangiye, Uburusiya bwagiye bubigenderaho kenshi bugaragaza ko budashobora kuganira n'umuntu uyoboye igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ibikusanya ibitekerezo byakozwe mu Ukuboza 25 byagaragaje ko Perezida Zelensky nategura amatora azaba afite amahirwe make yo kuyatsinda kuko bishobora kandi kumugora kubona amajwi ari hejuru ya 36%. Hanyuma nk'uko nari nabibabwiye ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kumenyekana amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari usanzwe ari porte parole cyangwa se ari M23 spokesperson cyangwa se umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Wenda reka twifashishe nk'inkuru ikinyamakuru BBC mbere ko ndaza kujya ku nkuru iturutse mu biro bya Perezida Trump.
ku nkuru y'ikinyamakuru BBC bagize bati umuvugizi wa gisirikare wa M23 yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za leta ibivugwa n'abategetsi. Ati umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zo mu ntambara zitajyamo umupilote drone cy'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukera rwo kuri wa kabiri. Ati nk'uko bitangazwa n'ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters yasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, umutegetsi mukuru wo mu nyeshyamba ndetse n'umujyanama wa leta ya RDC wo mu burengerazuba bw'isi. BBC News Agency Gahuzamiryango yagerageje kandi kuvugana na M23 n'ingabo za DRC FARDC. Ati kugeza ubu ntibirashoboka, ntacyo DRC yahise itangaza ku mugaragaro ku gitero cyiciwe muri Lieutenant Colonel Wiringoma. Bibaye mu gihe kandi ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na M23 byatsinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo ndori za Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine. Umuryango w'abibumbye ONU, DRC n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha M23 rukavuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Iki gitero cyabereyemo hafi ya Rubaya mu ntara ya Kivu ya ruguru ahagana mu masaa 9 z'ijoro nk'uko Reuters bitangaza, kibaye nyuma ihavugwa ibitero bya drone muri ako gace. M23 ikabishinja FARDC irabihakana. Rubaya ni agace karimo ibirombe by'amabuye y'agaciro cya Rubaya gicukurwamo rero hafi 15% bya kolta ikenerwa ku isi hose nk'uko iyi nkuru yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange. Hanyuma ati urupfu rwa Wiringoma rusobanuye iki muri iyi ntambara? Ndarwanira ko Kongo iba inzira kurushaho, ati kandi iba nziza kurushaho. Ati ni kimwe mu bisubizo yampaye ubwo duheruka kuvugana mu mpera z'Ugushyingo. Ati gushize nongeye kandi kumubaza impamvu we ubwe ari mu ntambara. Igisirikare cya DRC FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri centre ya Rwaya n'urasirazuba bw'igihugu kwa kabiri kigahitana Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa M23 nk'uko umunyamakuru wa BBC Kinshasa bivuga. Dusubiye inyuma mu Gushyingo 21 nyuma y'imyaka 8 M23 itavugwa, imirwano kandi yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa M23 wari wongeye kandi kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe kandi sinarinzi Wiringoma kandi si abantu benshi nk'ubu ati bari bazi iri zina. Guhera mu 22 nibwo Major Wiringoma umuvugizi wa M23 yatangiye kumvikana kenshi ati mu bitangazamakuru. Nk'akazi kanjye ati nk'umunyamakuru sinatinze kandi kubona telefone ye. Benshi twaherukaga iya Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana Wiringoma yagiye kandi yumvikana avuga ko yari muri M23 kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryatsinzwe na Etienne Tshisekedi ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi. Mu myaka mike ishize yanyohereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari umuntu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka rya UDPS. Gusa BBC ntiyabashije kandi kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa M23 ubu baremeza ko Wiringoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rwaya kwa kabiri mu Gicoko. Amakuru ataremezwa neza aravuga ko bamwe kandi mu bandi bakuriye uyu mutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa M23 nturemera ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo rero ibirombe leta ya Kinshasa kandi iherutse kwegurira kompanyi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'Abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kwa kabiri umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumyi agace ka Rwaya byica abasivili b'inzirakarengane, abyita icyaha cy'inyoko muntu n'icyaha cy'intambara. Drone intwaro ikaze ya FARDC muri intambara. Kugeza ubu nta kirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze byabaye saa 5 saa 8:43 z'Igicoko i Rubaya. Urebye bivuze nyuma y'amasaha arengaho abiri bibaye, ari nabyo rero bitero byahitanye Colonel Wiringoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru. Drone z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari mu birometero, zishobora kandi no kuba amagana aho zigeze.
mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko mama ya gatatu yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na mama ya gatatu. Colonel Nanga ukuriye FC ya gatatu kuri icyo gitero mama ya gatatu yigambye, we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Ariko ibitero bya drone na FARDC ntabwo byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kandi kuvugwa mu duce twa Minembwe nk'inkengero zabo muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice bimwe bya Walikale, Masisi na Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Kubasha kumenya neza aho